ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सहस्रचन्द्र हेरे रामा धन्य भयो जीवन 84 पूजा गर्दैछौ आज हर्षित छ यो मन छोरा र बुहारी नाति र नातिना झुक्छौ चरणमा आमाकै फेरो समय यो जीवन यो जीवन 84 पूजा गर्दैछौ आज हर्षित छ यो मन छोरा र बुहारी नाति र नातिना झुक्छौ चरणमा आमाकै फेरो समय बितो यो जीवन साक्षी राखी आज ममता की खानी संसार दे संस्कार धर्मको बाटो तिमीले टेकेका हरेक पाइलामा सुखको बास हो काखमा राखी कथा सुनाउने प्यारी हम्री बजै हजुरको काँधमा संसार भुल्छौ खुसी हुन्छौ सधैँ 84 पूजाको यो शुभ घडी हजुरको
आशिषले दुबो चलाइयो ओम काण्डात् काण्डात् प्रहरति परतः परतस्तरि केवान दतिसतेन सतेन सह चन्द्र र सूर्य झै सप्तम रीति गाथ्यो भएको बाटो यस्तो ओम शिवना पुण्यनो भवाटम शरा निवेशने दशान सर्वदा पल्लो पल्लो आफू पल्लो बाटो प्रशस्त जजमान हबीबी ऐन मानु भनु रहेको प्रभुके गुरुवास कला साथ विचार दु गर्दै देवता याको से एक मो पूजन र्याण कलश गरुडाय नमो सबैभन्दा ठुलो संसार पादे पासे जल राम सर्वे कलश गरुडाय नमः अष्टयो हरियं सर्वे कलश गरुडाय नमः हरिय मुखे आधारित कलश गरुडाय नमः विष्णु का उद्यापन गरी अब पंचामृत कलश सर्वे कलश गरुडाय नमः सर्वे कलश गरुडाय नमः अक्षता सर्वे कलश गरुडाय नमः साक्षात् लक्ष्मी र पार्वती हाम्रो घर लक्षता लिएर कलशको सबैले प्रार्थना गरिन्छ ल ओम कलशस्य नवग्रह साहु सुख र शान्ति छाओस् आँगनमा देवदानव सदाले भक्ति माने बहुत ददो भजनकै भजन पादे पाद्यं जगत्रेवं दुर्गणाधिपतये नमः अर्घ्य आस्तयो अर्घ्य दुर्गणाधिपतये नमः मुखे आत्मने जगत्रेवं दुर्गणाधिपतये नमः धन्य दुर्गणाधिपतये नमः यो जीवन चौरासी पूजा गर्दैछौ आज हर्षित राखिदेऊ शिरमा शीश पोहा ल भयो उता पछाडि राखिदिन्छु आइजो त्यो खाली निकाल्छ त कलस्तो पिता हिरण्य पाणी प्रतिक्रमण तसिद्रेण पाणिना चक्षुके त महिना पयसे अहम आसिग्न कलसमय त विसर्पेन तवह पुनरुरानि तससान सक्ष सेलिब्रेसन त हजुरले यहाँ बोतल हारा पुत्र जलिएर छ दिसे त बोतरान भन्छ हरिवास्त्री कलश गरुडायनमा त्यहीको कर्पात अस्तयो अर्घ्यं सर्वे कलश गरुडाय नमः अर्घ्य मुखे आत्मने जल सर्वे कलश गरुडाय नमः अक्षतां सर्वे कलश गरुडाय नमः ज्योति जवान तिलां सर्वे कलश गरुडाय नमः फूल पुष्पं सर्वे कलश गरुडाय नमो नमः फूल अक्षता लिएर प्रार्थना गरिन्छ ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समसरता बोले तस्य त्यो तीनलाई भिजाए चाहिँ हटिन्छ हो टक्क राखिन्छ नलाने गरी है यसमा चन्द्रमाको पूजा हुन्छ नभए चाहिँ पुष्र जाल लिएर छैछ त पुष्र जाल लिएर छैछ अलिकति लाभा ल्याउनु पर्यो ल लाभा छ कि छैन अम सम सोहम अस्य श्री चन्द्रहरे भूतो प्राण इह प्राण ओम आम ह्रीं सं यं रं लं वं शं 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 हं सः सोहं चन्द्रहरे भूतो हं शं 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 हं सोहं चन्द्रहरे भूतो सर्वेन्द्रियाणि वाक्मन उपचक्षु श्रोत्रजिह्वा घ्राणपाणि पादपायु उपस्थादिनी
सबैजनाले लाभार फुल लिएर नमस्कार गर्छ नगराजः दरी सङ्खत सारावं शिरोधा वर्ण सम्भवं नमामि सस्यं सोमं सम्भोर मुकुटभूषणं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्रीचन्द्र हरे नमो नमः चढाइस्यो रोहिणी सहिताय श्रीचन्द्र हरे नमो नमः अथ आसनं दुईटा कुसको टुक्रा राखिस्यो ओम सोमः प्रचिन्कितोः मणिखाः ओम रजिष्ठ मनुष्ये कृष्णेकी पन्थाम तप प्रणेतिः पितरो न इन्द्रो देवे करत्कुन भवसय चन्द्र हरे नमो नमः पादे पादे जलम अलिकति जल चढाइस्यो पार्व पात्रको जल एउटा चम्चा थियो पाद्यौँ ग्रहण भत्तम सर्वपापहरू अब पाद्यौँ सर्वे भगवते श्री चन्द्र हरे नमो नमः चढाइस्यो अर्घ्य चढाइस्यो ए किन नहुनु गजब आछ राज्ञो नोते वरुणस्य प्रमाणे रहनगते कौति देवीरण विश्वहि सुबहेन प्रातम सोमः प्रतीति हव्याग्रेवाय हिमाद्रि दुहित सुद्रं शीतलं वारिमङ्गलं दत्तमासमनार्थं पै सोमेदं प्रतिक्रियातम् आत्मनियन्त्रण सत्यं श्री चन्द्र हरे नमो नमः शुद्ध जलले नुहाइस्यो चढाइदियो शुद्ध जलले नुहाइदियो श्री चन्द्र हरे नमो नमः दधि स्नानं दहीले नुहाइदिन्छु बाबा दही कामतो बापी अन्वय दस्कृतं घृतं तत्कर्म विलम यातो दधि स्नानेन सर्वदा दधि स्नानं सर्वेमि रोहिणी सहिता श्री चन्द्र हरे नमो नमः भयो दधिवाह वस्तु पुष्टिवर्गणः सवैत्रः सोमो न भवः शुक्लाम्बरधरो नित्यं शुक्लवर्णः शोभनः वस्त्रमय दत्त परिदेय शुभप्रदं शुभ वस्त्रं सर्वे भगवते रोहिणी सहिता श्री चन्द्र हरे नमो नमः छोडिदिए केही हुँदैन हस्त यो आर्घ्यं सर्वे हिमं सबै नमः जसो 16 वटा भन्छ मुख्य आचमने जल सर्वे हिमं सबै नमः पञ्चामृतं सर्वे चन्दनं सर्वे हिमं सबै नमः शिक्षमस्तु परमेश्वरः हिमं सबै नमः त्यो प्लेट सहित उठाइछु त मामा पठाइदिन्छु मामा आइसु त्यो सबैभन्दा उतापट्टि कोडको कलशमा टक्क माथि नडटे गरी राखेको हो त्यो कोडमा अनि त्यहाँबाट दाहिने घुम्दै आउँछ ल वरिपरि किसानबाट दाहिने हो अर्को आयो उसरा जल लिएर शैष्य शोभा चन्द्र शोभा चन्द्र आभार आसन सर्वे चन्द्राय नमः चढाइदिन्छु जल पाद्यं जल सर्वे छोटाय नमः हस्त यो अर्घ्यं सर्वे छोटाय नमः एकसाथ खाने गरिन्छु परिवासः विवाद यागक्ष यतिष्ठ विधव यागक्ष यतिष्ठ मोपचन्द्रयाण यावतुदन्तर्वे तावतुष्टिरसमसप्रदो आवाहनम् आसन सर्वे विधवे नमः चढाइदिन्छु जल पाद्यं जल सर्वे विधवे नमः हस्त यो अर्घ्यं सर्वे विधवे नमः अर्घ्य हस्तयो अर्घ्य सर्वे सर्वरि पतये नमः मुख्य आचमने जल सर्वे सर्वरि पतये नमः पञ्चामृतं सर्वे सर्वरि पतये नमः सकल शुद्धोदक स्नान सर्वे सर्वरि पतये नमः चन्दनं सर्वे सर्वरि खाय नमः पञ्चामृतं सर्वे जयगात्रिकाय नमः
जयगात्रिका मायापति परमेश्वर पठाइदिन्छु ल्याइदियो होला मसँग 4-5 हजारका होला ए जति ल त घुमाइस्यो त त्यसरी ल त घन्टी पनि बजाइस्यो ब्राह्मणो सेमखमा बाबु राज पहिले एउटा टप द्रव्यौ सरतेमी रोहिणी सहिता श्री चन्द्र हरे नमः यहाँ सारा त्यो नरिवल भएकोमा राखिदिन्छ माथि हो त्यहाँ मान्छे त्यो त्यो कपडा नेरी त्यहाँको ठाडो बनाएर राखिदिन्छ त कला निधय नमः ओम नक्षत्र नायकाय नमः सर्वरिपतये नमः ओम जयगात्रिकाय नमः ओम बीजराजाय नमः यो फुलले थियो साउरालाई फुल बनाउने हो सबैजना दिन्छु यो समाज यो टोइलेट सिक्नु भन्दैन पूजा गरौँ अब अरुणा कि पूजा अर्को हो भन्दा अब के वरी गर्नु त्यसो कुट्टा रह्यो अब अर्को हो भन्दा पश्चिम भागेर अब पनि गरे है कुन बर बर हैन त्यही भएर पर कुन कुरा सीधा बनाएर राख्नु यो सीधा बनाउनु बुझालो अच्छा सोल्ट बनाउने होला फेरि अब सोल्ट बनाउने हो यसो फुलिएर चन्द्रमा राखेर चन्द्रमा त्यही हो अब भयो भित्र जानु अब हात साथ धोएर खाना खान पाए हुन्छ वयसटवनन्तरे संयन्त्रेता द्वापरान्ते बौद्धवतारे अष्टाविंशतितमे परियुगे कविकासुप्रसंसारे भक्तपुरनगरान्तर्गते मध्यपुरठिवि नगरान्तर्गते कट्ठा घरनाम्नि नगरे षष्ठी संवत्सरण मध्ये वर्तमाने सिद्धार्थ काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य काश्यप आवर्तशरणैर्वित्रि प्रवरस्य माध्यम दिनीय शाखा शाखान्तर्गत शुक्ल यजुरजाध्ययनः साम्ब सदाशिव कृतये रुद्राभिषेक पाठपारायण कर्माधिकारार्थं तथा विशेषतः अस्मत् भ्रातपुत्रस्य
हेम नारायण नाम्नो कुमारस्य चूडा उपनयन वेदारम्भ समावर्तनाङ्ग होम कर्माधिकारार्थं प्रविन्यवताय जयराम सर्वणि ब्राह्मणाय निहसुल्याक प्रायश्चित्तदानं तेन तुभ्यं हंस प्रददे तत्सन्नाममा खुल्ला छता लिएर नमस्कार गर्छु चढाइछु भनेर 1 घण्टामा भने उ ढोग्दै थियो नि भन्दै थियो ओम यानि कानि च पतानि सर्वत्रानि च तानि सर्वाणि सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव प्रसाद फलवस्तु अलिकति लाभा फुल दुबो लिएर इष्ट देवता कुल देवतालाई सम्झेर सबैले नमस्कार गर्छु देवे देवे देवानां भद्रासु मतिरेजो यतं देवानागोरातिरविनो निवर्ततं मा देवानागो सख्यमुपसे देवा वयं तापेतसामसद्वृदे रक्षिता वायुरदवः स्वस्ताये स्वस्तेन इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु प्रैखादशामरुताः पृथ्वीमातरः शुभं जावानो विदतिन्नु शरदो अन्त्यदेवा जत्रा नक्षत्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र वेता सविता सपुत्रः अदिते पंचजना अदित्रिजनितो शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नो अवरन्त आशुभः ओम शांति ओम श्रीमन् गुरुगणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः ओम उमामहेश्वराभ्यो नमः ओम कर्मणि तथा साम्बसदाशिवकृते हृदयाभिषेकपाठपारायण कर्मणि तदङ्गतिं कर्मणि श्रेयादि नवग्रहदेतानं यथालब्धपचारे आवांस्थापनं पूजन कर्मणि तदङ्गतिं सरस्वती कर्मणि तथा शिखरादि ब्रह्मपर्यन्त वास्तुदेवताने यथालब्धपचारे आवांस्थापनं पूजन कर्मणि तदङ्गतिं सरस्वती गोविन्दाय नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मम गृहे अस्मिन् यज्ञमण्डपे पूर्वोच्चारिता समस्त कर्मणि भो ब्राह्मणः ओम रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम रिद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम रिद्ध्यन्ताम् हरिः ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य गणेश ज्योतिरमृता अभूम दिवं पृथिव्या अद्यारुहाम विदाम दीपं सुरज्योतिः मम गृहे अस्मिन् यज्ञमण्डपे ओम कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम कल्याणं भवन्तु ब्रुवन्तु संतोष संतोष त्यहाँका जलप्रति 107 सूर्यनारायण चढाउनका साम्बा सदाशिव आएको र हस्तयोग हरिगन सर्केन आचमनियम तेस्रोको जल
ओम आद्यभुवचतदिवक्ता प्रथमो दैव्यविकाप्ता हिस्स सर्वन्नं भय सर्वासदातु धान्यधरासिः पराशुभ श्रीकामहेडयिमहे गङ्गा सरस्वती रेवा वैष्णवी नर्मदा धरैः स्नापितोषिमया खम्प्यापि तेजोमयं किसानाय नमो नमः चढाइदिन्छु अरू चाहिन्छ सबै धारालाई दिन्छु भूर्भुवः साम्ब सदाशिवाय नमो नमः पय स्नानं सर्वेमि यता खापिसेको त्यही भन्दा विषय पय स्नानान्ते शुद्धो रक स्नानं शुद्ध दर्शनं ओम आपो सर्वत्र हसते द्रवे नमः सन्त भवात्मै भूर्भुवः साम्ब सदाशिवाय नमो नमः दधि स्नानं सर्वेमि विप्रं प्रभवन्ति देवी ऋताभ्य सुजनापोतेमि शास्त्रपशोतानिदेशे प्रान्तः संकल्पं परिजाते भद्रं समासि तिमी आज यो पाइपको एउटा पुरासुरा लाएर यहाँ अगाडि ठ्याक्क यहाँ आएर उतो खोलेर यहाँ मजाले अब गरेर हुँदैन त्यो खोलेर भने के Marwana sadaya visomasa radha pratena divasama ururvari yavattasna pavasa praharisa parvasa devata gayatri sasamavyantanam pravata samadari digavarisa akhyasya devata gayatri Dai Vishnu Dai Priyat Sannam Surya Kriya Mahadevi Chhat दूसरा दल लिएर सूर्य ओम नमः वता बाबाले सुप्रतमा आवाहन आसन सूर्याय नमो नमः चढ पहिलोबाट छ पछौराबाट सूर्य पादै पादै गर्न सक्ने सूर्याय नमः सूर्यलाई होइन अरे नहीं सुना हस्ते हमारे सूर्याय नमः मुझे आज सूर्याय नमः पंचामृत सूर्याय यो नच्याते फुल होला भित्र के चन्दन सर्वे समाय नमः शतान सर्वे समाय नमः जवान तिरान सर्वे समाय नमः कुमारम सत्यस्तम मंगलम प्रणमामि भूर्भुवः ओम मया विष्णुस्य समसमसेसरः प्रसाद लिएर फुल पुष्प सर्वेको पदाय नमो नमः फुलाक्षता लिएर भूतको ध्यान गर्न सो भने आवश्यक ओम शुक्राचार्य दूसरा जाल लिएर पछाडिपट्टि सरिस प्रजापति मेरो विषयहरू पढी गरिदा बुबा झट्का मास्तेको मस्तको अस्त भएको सेवा बताइरहेका सर्वेश्वरस्थराय नमः मुख्य आत्मनि जल सर्वेश्वरस्थराय नमः पंचामृत सर्वेश्वरस्थराय नमः शुद्ध रंग स्नान सर्वेश्वरस्थराय नमो नमः चन्दन सर्वेश्वरस्थराय
मुखी हात पर्यंत जल सर्वे सिद्ध सखाय नमः सिद्ध दर्शन यागं सिद्ध मोक्षं ज्ञान यावं नंतर पिता आवाहन आसन सिद्ध दर्शनाय नमः सनाय जल पादे पादे जल सिद्ध दर्शनाय नमः मुखी हात बोला के कोण भन्या तपाईले शुद्ध जल लाउनु सिद्धाचार्याय नमः चढाइदियो पादे पादे जल सर्वे सिद्धाचार्याय नमः हस्तै हो आर्य सर्वे सिद्धाचार्याय नमः मुखे हात पर्यंत जल सर्वे सिद्धाचार्याय नमः पंचामृतं सर्वे सिद्धाचार्याय नमः शुद्धोदक स्नानं सर्वे सिद्धाचार्याय नमः चन्दनं सर्वे सिद्धाचार्याय नमः अक्षतं सर्वे सिद्धाचार्याय नमः यवान तिला सर्वे सिद्धाचार्याय नमः फूल पुष्प सर्वे सिद्धाचार्याय नमः भुर्भुवः सिद्धाचार्य भएपछि सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः चढाइदियो जल पादे पाद्य जल सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः हस्तयो अर्घ्यं सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः मुखे हात पर्यंत जल सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः पंचामृतं सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः शुद्धोदक स्नान सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः चन्दनं सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः अक्षतां सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः यवान तिलां सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः पुष्पं सर्वे ज्ञान सिद्धाय नमः भुर्भुवः ज्ञान सिद्ध भएपछि दर्शन क्षमस्व परमेश्वर नगिस्यो अर्थ सिद्ध बुझा आरती यसो पुजारी गरिसक्यो
ए शिवारी घुमाइदियो भने क्या दैखन उहाँहरू कहीँ जानुहुन्छ ए आज भयो बस भोलिलाई छ कि छैन छ भने चाँडै आउला तपाईँहरू ल्याउनु खाना सहितस्य श्री नारायणस्य मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि श्रोत्रजिह्वा घ्राणपाणि पादपायु उपस्थादिनी इहैव आगत्य सुखं क्षीरं तिष्ठन्तु नवः गोलोकधामाधिपते रमापते गोविन्द दामोदर वीरवत्सल राधापते माधवशास्त्रपते श्रीमाभ्यो नमो नमः कमलकमलशिष्याभिजात ज्ञानानि पुष्पाणि सर्वेणि पुत्र सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम् आसुम्यतमय तत्त्वं गृहीत्वा परमेश्वर आत्मनि जलसर्वे भगवते लक्ष्मीनारायण भिन्नो नमः पंचामृतमयामितं पयोधरिघृतं मधु शर्करासमया तत्त्वं गृहाण परमेश्वरः पंचामृतं सर्वे भगवते लक्ष्मीनारायण भिन्नो नमः शुद्धोदकस्नानं देह सौन्दर्य बीजं च सदा शोभाभिवर्धनं कार्ता सौन्दर्यं च त्रिलिङ्गं वसनं देवीगृहतां विवाह सर्वत्र प्रसिद्धं च पुरणं चन्दन लगाइदिनु श्री सते दशमिश्च वर्गां भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवचने व्यापमय निकाणं मम इखान सर्वतमय इखान पुष्पमाला मालखै निकानि पुष्पाणि पूजापत्रके पुष्पमाला सर्वे भगते लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः
तुलसी पत्र तुलसी पत्रमा त्यहाँ तुलसी लक्ष्मी अङ्ग पूजनम लक्ष्मीको अङ्गै छ ओम चञ्चलाय नमः पाद पूजयामि चपलाय नमः गुल्फो पूजयामि कान्ते नमः जानुरी पूजयामि मङ्गलाय नमः जङ्गे पूजयामि भद्रकाली नमः गुल्फो पूजयामि कमलिने नमः कटि पूजयामि शिवाय नमः नाभि पूजयामि शिवाय नमः उदरं पूजयामि गौरी नमः हृदयं पूजयामि शिववाहिन्ये नमः स्तनद्वयं पूजयामि स्कन्दमात्रे नमः मुख पूजयामि जम्बुकण्ठाय नमः कण्ठ पूजयामि सरस्वत्यै नमः मुख पूजयामि शिवासिन्ये नमः सिन्दुरं च वरं रम्यं भाले शोभा विवर्धनं पूरणं भूषणानं सिन्दुरं प्रतिक्रियातां विपरात्मसमायुक्त बलिदानं दिश्यत विपरात्मसमायुक्त बलिदानं समप्रभागार्याणि श्रीयन्तन्त हेलेन्कार्यश्रेयश्रीः सिन्दुरादि सर्व सौभाग्य द्रव्याणि एउटा स्याउ दिश्यत स्याउ एउटा ल्याऊ एउटा स्याउ ओम कालात्मने नमः जानुरी पूजयामि ओम विश्वरूपाय नमः जन्ते पूजयामि ओम विश्वस्य नमः कटि पूजयामि ओम विश्वरूप दृश्य नमः ओम वैकुण्ठ दृश्याय नमः कण्ठ पूजयामि ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः बाहु पूजयामि ओम पादसते नमः मुख पूजयामि ओम हराय नमः जीवं पूजयामि ओम दामोदराय नमः दन्तान् पूजयामि ओम सहस्राक्षाय नमः नेत्रे पूजयामि ओम सर्वात्मने शिरे पूजयामि अथ धूपं दीपं धूपति त्यसपछि त्यो 84 पानी जो दोबारा नि मिल्यो तर कलश नराको छ यो दोबारा उयो अक्षतामा राखेको हुन्छ नि यहाँ हाल्नु न म त्यहाँ ल्याउँछु स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं साराज्यं वैराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी सार्वभौम सर्वयुगात्मका परमात्मा पृथिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्रदेशो विहितो वरतो परिवेष्टारो वर्त वस्यं गृहे आवेक्षितो भावनत विश्वतस्मात् सम्भाव्य दपत्य सम्पत्तत्रयद्या वा भूमि जनयन्तेव एकः चढाइदियो मन्त्रपुष्पाञ्जलि सर्वे भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः मम जल्ले यानि कानि प्रदक्षिणा नमस्ते सर्वलोकेशे नमो भक्तजनप्रिये नमस्ते महालक्ष्मी प्रायमं शरणागतः अनेक जन्म अर्जितं पापम् अनेक जन्म जनितं पापनाशनं ननामि विष्णुदेव संलक्ष्य सहस्रेश्वरः के रे यस्तो 84 वटा गोदाम 100 राखेर 84 वटा गर्ने गरेको थिएँ 8400 यो सम्भव भन्दा त्यो धेरै यहाँ राख्ने ठाउँ पनि छैन के हुनु अनि एउटै गर्ने आमा यो हजुरले नै गर्ने गोदाम यो 84 वटा आमा यो 84 वटा सम्झेर छ भन्दा तपाईको ए छ हुन्छ यो चाहिँ यहाँबाट 84 पूजा गरे भोलिपल्टबाट 84 वटा नरकको दर्शन गर्नु पर्दैन रे त्यो नरकको दर्शन गर्न नपरोस् भनेर प्रायश्चित निवृत्ति होस् भनेर गरेको दान हो यो ल्याउनु फेरि त्यो यहाँ नआइपुगेर लसनाएर चढे अनि झिक्न मिल्दैन थियो नि मिल्दैन थियो त्यो त्यहाँमा यो पनि तपाईकै हो ए बच्चु 1001 रुपैयाँ राख 1005 राखेको 1005 भाइ एउटा सिक्का राख्दिनु न त्यो चाहिँ दशांश हो 100 राख्दा 10 राखेको ल 3टा कुसको टुक्रा र जल राखेर पूजा गर्न लाइसी आमालाई यो गोदाम चाहिँ आमालाई आमा आफै झिक्न सक्दैन हैन कुस्ता गाइदिन्छ भाइ नि त्यो चोप्न अनि
व्यवस्था राख्दा हुन्छ ल के दुनामा राख्न लाउनु त त्यसलाई पुस्छ आमा ल त्यहाँ सक्नु अनि पर गएर को हो के हो भनेर अब जल पनि राख्छ पछि गर्नु के को चाहिँ हो नि अहिले सबैलाई छर्किनु पर्छ ए आमा ल आमालाई काम गर्दैन बाबु चन्दन पूजा क्षेत्र चढाएर पूजा गरिस्यो यो त हो ए नबोल्नु यहाँ बोल्नु मिलेन तपाईँहरूले मैले बोले सुन्नु भएको छ होइन हजुर पूजाहरू ओम नमो बुद्धेः श्रीमतेभ्यः सौरभेभ्यै वचो नमो हामीले हो आमा त्यो दुनामा राखेको उसको टुक्राले जल सुन्दै शिरमा सेचन गर्दै गर्दा भन्नुभयो चुसिना माथिको दुनाहरू फुल र कोस्ने मनमेत्रपयत वाचमेत्रपयत सूर्यमेत्रपयत सोत्र जानेर छैसियामा यता तुला राशिबाट तलमा बेलका साथ हरि ओम तत्सदेह प्रसङ्कल्प सिद्धिरस्त अध्यय षष्ठी संवत्सरण मध्ये वर्तमाने रौद्र नामनी संवत्सरे श्री सूर्य नारायण उत्तरायणे गते हे वसंत ऋतौ सौराज चंद्र सौरेण वैशाख पदवासे चांद्रेण ज्येष्ठ पदवासे हे कृष्ण हे पक्षे हे सबसे ग्रहकार विशेष अनितान शुभ पुण्यसिद्धो अध्यय काश्यप पुत्राय काश्यप आवत्सरण चित्रमनागिताय वाद्यन्तिनीय शाखा शाखा शुक्ल अगरता ध्यायने सकल परिवार सहिताय यज्ञ कुमारी नाम जपे अहम मम निश्चयमा अहम मम बाल्य यौवन वार्धक्य पापक्षयपूर्वक अत्यदिने आदौ पूर्वदिने आदौ सकल रुक्तयतरसिद्धि सहस्राक्षः फलप्राप्त्यर्थं चतुर्शीति वर्षपर्यन्त सहस्र पूर्ण चन्द्र दर्शन साङ्ग फलप्राप्त्यर्थं च कृतस्यः चतुरश्रीति गोदान दानवत् फलप्राप्त्यर्थं राम हृदय तन्त्रज्ञ नैवेद्य व्यवहार द्रव्य मिश्र नैवेद्य सुजिताय कौंडी नैवेद्याय जय राम सर्वदे ब्राह्मणाय सहस्रती रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाक्षः सबोधिगो सर्वतश्रेष्ठोऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलां पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उताभृतपसे सानो जदङ्गेकाकिरोति एतावानस्य भैमातो जायास पूर्णः पादोस्य विश्वाभूताय कृपादस्य भृतं दिवि कृपा दूर्ग उदय पूर्णः पादोस्यादिपूर्णः तदा तो अकरितपसाद् भूमिमतो गुणः तस्मात् गजा सर्वभूताः सप्रेता मृगगाजम् वसुसा सप्रेताय नारङ्ग्राम्या सभे तस्मात् सर्वोत्तरतः सामानि जनिरे छन्दागसे जनिरे तस्मादजायत तस्मात् स्व अजायन्त जेकेतु भयादतः जावो अजनिरे नमोस्तरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रबाला शिशिररुवाहये सहस्रनामी पुरुषाशास्त्रते सहस्रभूमि गणालये नमः रामाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे भगवान् भगवान्
को आनंद को भक्तर भगवान को जय जय श्री राधेश हर हर महादेव शंभो होइन सुन्नु परमात्मा सुनि मात्रै परमात्मा लिने ऊ तल त्यहाँ सुन्नु पर्छ तत्सदा देह प्रसङ्कल्प सिद्ध स्वाधीन काश्यप गोत्राय काश्यप आबोस्वर नैदुर्वेदी त्रिप्रवरा निकाय माध्यन्दिनीय शाखा शाखान्तर्गत भगवती ब्रह्मा सावित्री उमामेश्वर लक्ष्मीनारायण प्रेताई हिजाको केमा हो सनफ्लावर हो कि सिङको त्यो वनस्पति तैलाकान सपात लक्ष्यकान प्रज्वलितान दीपान भगवती लक्ष्मीनारायणाभ्यम समर्थ रेम क्रम यम रम लम बम शम 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 हम क्षम हम सोहम अस्य ब्रह्मा सावित्री सहितस्य श्री ब्रह्मणे मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि वाक्मन तोक्चक्षु श्रोत्रजिह्वा प्राणपाणि सर्वेन्द्रियाणि वाक्मन तोक्चक्षु श्रोत्रजिह्वा प्राणपाणि पादपायु हस्तादिनी यहैव आगत्य सुखं क्षीरं तिष्ठन्तु नमः तिष्ठति च सबै पूजा हुन्छ पहिला हुन त लास्टमा पनि म गर्व असुखी निमित्त गर्भाधान गर्व असुखी नाम गर्व गर्भोपामसि इत्येव गर्भाधानं करोमि विवेशनादित्य पुंसपदं विवेशनादित्य स्त्रोमस्त्रज्ञातया न्यूनाव्य गोजिरया रघुहमानपुरल्या ये जतु दशमासि इति जातकर्म ओम ये जतु दशमासि गर्भो जरायिना स माल्यादिनी सुगन्धे मालत्यादिनी प्रभवयारितानि पुष्पाणि क्रियाणि परमेश्वरं पुष्पाणि भगवते सावित्री सहित एउटा शिवजीलाई राख्ने एउटा त्यता सिन्दुरादि सर्व सौभाग्य द्रव्याणि त्यही धोतीमा एउटा पैसा राखेर अनि चढाइसियो अहिले त्यहाँ गोदान गरे पैसा टिपिया त होइन नि त्यहाँखेरि त्यो पूजा गरे पैसा सबै अहिले गोदान गरिसके पैसाहरू नटिपिसियो सिन्दुरादि सर्व सौभाग्य द्रव्याणि सर्वे भगवती श्री पार्वत्यै नमः लक्ष्मी नमः उमायै नमः सावित्र्यै नमो नमः अब त्यसमा नैवेद्य भेटिरहेको भेटी भएन नैवेद्य छ हुन्छ यहाँ बालक mulai dari depan, mulai, langsung dilacak. Sama apa guna sesuatu
ल भयो ल अब त्यो ठिक बनाएर प्रसन्न परदो त्यो मलाई पुष्पजलीय शैष्यत भोजभूष सपाद लक्ष्यवाटिका भन्छ अरूले छैन हुन्छ भोजभूष सपाद लक्ष्यवाटिका या कक्षता या निश्चित मौको ढाङ्ग्याण यावत विधान्तमी तावत यो शिष्टात प्रसन्न सुप्रदावत आवाहनमासन सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो रमाचरा दिस्यो पहिलो जल पादे पाठ्य जन सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो अर्घ्य हस्तय अर्घ्य सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो अर्घ्य अर्घ्य हस्तय अर्घ्य सके सपाद लक्ष्यवाटिका हुन्छ दुना यो विषय त विषय हुन्छ पादे पाठ्य जन सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो हस्तय अर्घ्य सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो मुखे आत्मनियम जन सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो पंचवृत्त सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो सुतो लक्ष्मण सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो चन्दन चन्दन सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो फूल पुष्प सके सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो नैवेद्य नैवेद्य निवेदन सपाद लक्ष्यवाटिका बेरहो पुष्पजलीय शैष्यता महाशैष्यता जागतिक संकल्प सबैले छैछ है के हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् ओम विष्णु हो विष्णु हटेह पूर्व संकल्प सिद्धास्त्र देह काश्यप पुत्र पंचस्य काश्यप आगो वस्त्र नैद्रव्य त्रि प्रवेश माध्यम दिव्य शाखा शाखत्रगत शुक्ल यजरता धेनु कृष्ण राशि शरीरहम नेत्र प्रसाद नाम सर्वणो अहम अवस्व भ्रात पत्नी सपुत्र सपुत्री सपोता सतुर सिद्धि पूजनकार भने श्री चन्द्र हरि प्रसाद पुत्र पौत्रादि नाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि सस्य कृत्य कृत्य भज्य भज्य गम्य गम्य पिय पिय वाच्य वाच्य कर्मानुसार नरवसाद उत्पन्नानां ज्ञाता ज्ञात संस्कार लद गुरु आदि पापुक्यन श्री चन्द्र हरि चन्द्र प्रसाद मार्गे चन्द्र मार्गेण श्री हरिपद प्राप्त्यर्थं कृतस्यः सत्र सिद्धि पूजन कर्मणि भगवती लक्ष्मी नारायण तीर्थार्थं यथोक्त फलप्राप्त्यर्थं तथा विशेषतः अस्मद् भ्रातपुत्रस्य कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक क्षयपूर्वक यही कार्य गरिजाऊ पाप निराशनपूर्वक अनेक विधान निरवधिक भोगाले भगवन्त श्री विष्णुआदि विश्व सुवेक ध्यान कृष्ण प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर पंचायत पहुँच इमाम भरसक्य तैलकान सपा त्यही लाख रुपियाँ बालिस त्यही दियो चालीबाटको अनि आमाको हातमा रिस आमालाई बिस्तारै दोहोऱ्याउँदै यहाँसम्म लिएर आएर चाहिँ प्रत्येक कपुर बाला लगाइसक्यो त्यो दियो ओम महास्थिरो भव विद्वन्यासर्वव जन्मण्डा प्रदुर्भवः सुखसत्वके हे पुरीकवा भय भय दोस्रो दे तेस्रो जन्मण्डा प्रदुर्भवः सुखसत्वके हे पुरीकवाहणः आमाहरूलाई दिसेर भाइ हजुर अब हजुर तल जानुपर्छ ओम जय जगदीश हरे मनको कालमा जोर प्रेमारूप बाते प्रभु प्रेमारूप बाते नित्य निरञ्जन निर्मल कारण अविनाशी प्रभु कारण अविनाशी शरणागत प्रतिपादक श्रीमय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे लय करेत त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पायो हामी ओम जय जगदीश हरे आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता गुरान रूप तिनी हो गुरान रूप तिनी हो हरिहर अवदाता ओम जय जगदीश युग युग पालन करे तो अगणित रूप धरे ओम जय जगदीश हरे
ओम जय जगदीश हरे पुनः पुनः
भावा सवित्रे जगदेक मुक्तिसे जगत प्रसूते स्थितिनाशहे तवे त्रयीभयाय तगुणाप्रारिणे दिनस्य नारायण शङ्करात्मने देवी प्रभुनाथ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतैक्यस्य प्रसीद विश्वेश्वरी परे विशल्पवीश्वरी देवी क्षमापरस्य वन्दे देव उमापति सेविरं वन्दे गुणनारायण वन्दे पद्मभूषणं प्रणगणं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशताङ्कवन्दिनयनं वन्दे मकरन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भजतशयनं पर्वरामं श्रीशं विश्वाधारं भजतशतृषेकवर्णं शिवानं दक्षिणेकान्तवकलवनैः योगिते ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवानं सर्वलोकैकनाथं शिवानि पुष्पाणि वनहराणि सहस्राणां पवित्रलवानि कल्पद्रुवाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्वेस्तु सुखाय नित्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सर्वे भगवते श्रीगुरुगणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमो नमः चलाइदिन्छु शिवजीलाई चलाइछु हेर्नु यो शान्ति गरिदिन्छ शिवजीलाई चढायो उवा कहिले उता आमा ब्रह्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सत्य हो आज सुरुवात गर्ने भोलि बिदा गर्ने Cendrawada Bunari tadi, Isnai. Oh, asal tu price ini dua situ. Yo tabo nama Om Iravati Devati Hidutamo Soyavasini Manage Dasasya Despora Rodase Vishnavente Tavar Thamji Marito Mayukaihi Om Gavi Nama Putatyamnai Vataprabhya Namo Namaha. Cendrawada hai puskar kali jal sabai huina tarpan गर्ने लक्ष्यता सोत्रम नेत्र पितात प्राण नेत्र पितात बाजुले जन्मलाई देख्न लाग्यो है पिता घरान नेत्र पिता घरान बाजुले आगे सिरपति सकिसियो ओ आपस रहेछ घरान आपस रहेछ घरान सदा तस्मात् आपः किदोरेनो गवायं ततमक्षयं गोताया काश्यप आवु वत्सर नैद्रुय तित्री प्रवरानिताया माध्यन्तिनिया शाखा शाखन्तर्गत शुक्ल यजुर्वेदा धेनी नामी देवी अहमवा भनिसियो कश्यपादि सप्तस्य ऋषिद्वारा तत्त्वसुपसवनार्थं श्री परमेश्वर प्रत्यार्थम इतः पूर्वं यथा द्रव्य विश्वदैत्यं सुपजिताय गोताय सर्वाणि ब्राह्मणाय तुभ्यं संप्रदाय तत्सन्नाभवा तेरह विषय नमस्कार गरिछु ओम सर्वधर्म स्वाहा ओम शरणागत स्वाहा ओम शरणसुख स्वाहा ओम शरणभृति स्वाहा ओम शरणसूर्य स्वाहा अध्यक्ष कहताले शान्ति रे दीप प्रज्वलित दियो गाली छ त हजुर आफ्नो अगाडिका यो छ नि त्यो दियो बाली छ त भन्नु तरिका
सलाई लाइटर कतातिर छन् सलाईको प्याकेट हे उयो रातो त हो त्यसो प्रणामी पुरस्कार शासके शासकटे इन्द्रार्थे नमः एउटा पुष्पटुक्रा राखी शिवावाहन आसन सर्व विपस्त नारायणाय नमो नमः अब जलहरू पादे पाद्यम जल सर्व विपस्त नारायणाय नमः भैँसे पाद्यम अधुराको पादे पाद्यम जल सर्व विपस्त नारायणाय नमः हो त्यो हस्ता यो अर्घ्य सर्व विपस्त नारायणाय नमः अर्घ्य एकैचोटि गर्ने अर्को लागि विपस्त नारायणाय नमो नमः ज्योति लवण ग्रहण सर्व विपस्त नारायणाय नमो नमः फूल पुष्प सर्व विपस्त नारायणाय नमो नमः तुलक्षता लिएर दिएको प्रार्थना गर्दा ओम नमः कमलानाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमस्ते वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयं सर्वभूतनिवासस्य वासुदेव नमस्ते शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः ज्ञानज्योतिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमस्ते भवति यवाङ्गिलां सर्वे कलशवरदाय नमः फूल पुष्पं सर्वे कलशवरदाय नमः रघुरासता लिएर नमस्कार गर्दछु कलशस्य मुख्य विष्णु रुद्र समाश्रितः भोले तस्य विष्णु ब्रह्मात्माति मातृश्रद्धा कोक्षौत सागर सप्त सप्तति सप्तरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदर्व अन्यस्य साहित्य सर्वे कलशौत समाश्रितः देव दानव सपाति पातिमाने भवदरो से स्वारिका प्रवाह सुश्वेतहरा सुगन्धरा समा सासा ससा समाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते चलाइछ हरिवसा कलशा दिशादेव तमय भुजितस्य स्वस परमेश्वर तुजितास्य स्वस परमेश्वर नराखिसित सल्तर श्री श्री महा गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां निधिपतिगो हवामहे वसो ममाह वदानि गर्भतमा तमदश्री गर्भतमा रक्ष रक्ष तमारक्ष हे अमरने हे अभिका त्रिपंका दत्त सिद्धिपति पत्र रक्ष लक्ष लावे कृतिका नागसना गारस वनराज सतभुज उषिते सादे दुतिपासा कसबरसदे आवाहित प्रजाप रक्षार्थं समोक्रत इहा गगे क्रियार्थं कृत रक्षणं देवस्व गणपति सुकृति सहिता संघा सहिता समास जब हजुरहरूले अरुन्धति सहित लक्षपाती सप्तक ऋषिहरूको पूजा गर्नुहुन्छ है याद गरिसो त्यो वरिपरि ऋषिरहेका छन् नि त्यो ऋषि 7वटा वरिपरिका सप्तर्षि ऋषि 20 कि अरुन्धतिको पूजा पछि हुन्छ सप्तर्षि ऋषिको हुन्छ पुष्पा दल लिएर पूर्वपट्टिका ऋषिलाई छोडेर त्यो पाएन चलाइदिन्छु हो ल अब आसन भयो है अब जल पाद्य जल सर्वे कस्य पाएन हस्त यो अर्घ्य सर्वे कस्य पाएन मुखिया सर्वे जल सर्वे कस्य पाएन पंचावृतम सर्वे कस्य पाएन शुद्ध स्नान सर्वे कस्य पाएन जौति जवान तिलान सर्वे फूल जवान तिलान सर्वे कस्य पाएन फूल पुष्पम सर्वे कस्य पाएन वो नमः पंचावृतम सर्वे अत्राय नमः शुद्ध स्नान सर्वे अत्राय नमः चंदन सर्वे अत्राय नमः अक्षतां सर्वे अत्राय नमः ज्योति जवान तिलां सर्वे अत्राय नमः फूल पुष्पं सर्वे अत्राय नमो नमः आगे सर्वदेव परम पानी छ अलिकति यता पठाइसि त सन्त बजेन जय गिरिधारीसा जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीशा ओ हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास जगद सहसारी शिव गण सहसारी मुंडमाला सगलाभा मुंडमाला सगलाभा रूप भयहारी ओ हर 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 हरे जपर दुईकरमा शिव प्रभुका दुईकरमा ओ सरनाम विराजित भो सरनाम विराजित भागा भयकरा ओम हर हर महादेव ओम हर हर
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा गरियो ल आरती सेक्न त पापवन पाप गर्मा पापात्मन पाप सम्भव ताहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो भवः अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलि तुषाञ्जलि ओम महा अथ पुष्पाञ्जलि हुन्छ हुन्छ उसो भने नि इति संकर्षय सर्वे भक्त्या संपोषिता भय सर्वपापमेको हतो ज्ञानतो वायनं फलसमेकं सकृतं दक्षिणानितं तेजवर्याय रासामि व्रतसुपूर्णहेतवे एषय प्रतिगृह्णन्तु तेजरूपस्तबोधनः उभयस्तारकः सन्तो वायनसितदानतः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सहस्राणामुपद्रवाणि अल्पद्रवाणि ध्रुवनानि तानि पुष्पाञ्जलिर्वेस्तसकाय नित्योनानां सुगन्धपुष्पाणि ते सकलभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रियाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सर्वे अरुन्धति शैत्यकशपादे सप्तर्षिभ्यो नमो नमः षडदिशि अथ अर्घ्यनिवेदनम् ओम काश्यपत्रिवरद्वाज विश्वामित्रोधवल्तमः जमदग्निवसिष्ठश्च सप्तैतेरिशयस्वराः गृह्णान्तर्गमया तत्त्वं सन्तुष्टा भवन्तु मे सदाः अर्घ्यनिवेदयामि अरुन्धति शैत्यकशपादे सप्तर्षिभ्यो नमो नमः पशु भरका राखेर बुझाएर आधी भइमा भोटियार बुझाएर ल पूजा गरिसकेपछि ओम महा यसो फुलले पूजा गर्दा त्यसको सामान के रातै गर्दा उसको मान्नु ओम महापूर्णा दर्वी परापता सुपूर्णा परापता वस्ने गोविन्दा वाइक मूर्धक शतकर्तो पूर्णपताय नमो नमः कुशलिकमादाय कुशलजलिरा कुशलजलिरा पूर्णपताय सुरायश्यत सपेक्षयश्यत तत्सपत्यः प्रसन्ततसिद्ध्यास्तभ्यः काश्यपगोताय काश्यप आवत्सरनेन्द्रवि त्रिपुरवराणिताय वाद्यन्तिनीय शाखा सापत्रगत शुक्लयुगर्गात्तेनी नामी देवी अहं मम वाणिश्री देव्या अहं मम श्रुति प्राणत्व फलप्राप्त्यर्थ ज्ञानतो अज्ञानतो वा रजस्वरावस्थायां कृतस्पर्श पदास्पर्शः सम्पर्कजनितदोषवयारार्थं अरुन्धतिशैत्यकशपादे सप्तर्षिद्वारा तत्त्वसुपसनार्थं श्रीपरमेश्वरप्रत्यर्थ दीपकलशगणेशबुद्धरं अरुन्धतिशैत्यकशपादे सप्तर्षिदिशिरं यथालोकपचरे आवांस्थापन पूर्णकर्मणः तथा इतः पूर्णकृतस्य ऋषिपञ्चमी व्रतः उद्यापनार्थं यथोक्तफलप्राप्त्यर्थं इमं पूर्णमात्रम् अपूर्णस्य कृतस्य कर्मणः परिपूर्णार्थम् अपूर्णस्य पदार्थम् इदं पूर्णमात्रं तद्गतां दैवताकं पवित्रं ब्रह्मसूत्रदैवताकं फलपरसदैवताकं देवादिकं ब्रह्मविष्णुदैवताय गोताय सर्वाणि ब्राह्मणाः तुभ्य महसत्तदते तत्सन्नमो स्वस्ति ऋषिया सारा भएर राखिन्छ ओम स्वस्ति
Thank you.